Zamislite reke Dunav i Savu kako vijugaju kroz ravnice Vojvodine, oblikujući život i stvarajući bogate močvare, rukavce i vlažne livade. Ova staništa dom retkih ptica, brojnih riba, kao i ugroženih i zaštićenih biljnih vrsta i dalje su sačuvana unutar 3 prirodna bisera specijalnih rezervata prirode Gornje Podunavlje, Koviljsko-Petrovaradinski rit i Obedska bara, područja koje su međunarodno priznata i kao Ramsar lokaliteti. Danas, međutim, priroda ovde pomalo posustaje pod teratom sedimenta i zaraslih obala. Rukavci su delimično blokirani, invazivne biljke su se proširile, a voda otežano protiče. Život u ovim vlažnim staništima strpljivo čeka priliku da ponovo procveta. Upravo zato se kroz pažljivo planirane aktivne mere zaštite koje sprovodi javno preduzeće Vojvodina šume postepeno vraća prirodna ravnoteža. Kroz čišćenje rukavaca, uklanjanje nanosa i obnovu veza sa rekama, ovi složeni ekosistemi dobijaju novu šansu. U Petrovaradinskom delu specijalnog rezervata prirode Koviljsko-Petrovaradinski rit u Sremskim Karlovcima, na Karlovačkom Dunavcu obnovljena je veza rukavca sa Dunavom, dok je u specijalnom rezervatu prirode Obedska bara ponovo uspostavljena veza između kanala Veliki Vok i Krstonošica Okna. Ovim radovima uklonjen je sediment, čime je ponovo omogućen prirodan protok vode. Severno, u specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje, u narednom periodu biće sprovedeno mehaničko uklanjanje invazivnih biljaka i zarasle vegetacije duž Haršačkog rukavca uz primjenu specijalizovane opreme. Rukavci i vlažne livade, nekada zapušteni i zarasli, polako će oživeti. Voda će ponovo slobodno teći, noseći život i stvarajući uslove za povratak prirodnih procesa. Prirodni režim plavljenja vratit će svoj ritam, otvarajući prostor ribama za mrest, pticama za gnežđenje i hranjenje, a vodozemcima i insektima za razvoj. Prirodna vegetacija počeće da se obnavlja, postepeno prekrivajući obale i vraćajući prepoznatljiv sklad ovim jedinstvenim ekosistemima. Svaki očišćeni rukavac, svaki uklonjeni sloj mulja i svaka obnovljena veza imaju dublji značaj. Oni vraćaju ravnotežu i omogućavaju prirodi da ponovo diše. Vlažna staništa se obnavljaju i postaju ono što su oduvek bila. Vitalni rezervoari života, čuvari biodiverziteta i prirodna zaštita lokalnih zajednica od poplava.